Luka, reci ti nama kolika je duljina probavnog trakta kod biljojeda? Andreja, reci ti nama koliki je točan broj seljanika iz Kambodže? Nemam pojma. Andreja, možeš li ti nama reći točan postotak crnaca u najjužnijoj pokrajini Indije? Dobar dan, ja sam Mate Sveznalić, došao sam na razgovor za posao financijskog menadžera. Slobodno sjedimo. Ja sam Janče Stidušković, direktor poduzeća. Dobro, možete li mi reći koje su vaše kvalifikacije uopće? Pa završio sam gimnaziju, zatim ekonomski fakultet, a evo donio sam s sobom i životopis, to možete vidjeti i moje referencije. Dobro, poslije ću da pročitate, nije bitno. Recite, imate li kakve dosadašnjeg radnog iskustva? Ne, ali to nije problem, sam na fakultetu naučio sve što se može vidjeti iz mojih izvrsnih ocjena. Evo mogu napomenuti da sam diplomirao među 10% najboljih studenata svoje generacije. Dobro, izvrsno, svaka čast, recite mi, da li se znate koristiti Naravno. Pa iz informatike sam imao izvrsne ocjene, osim toga izvrsno koristim engleski i njemački jezik u govoru i pismu, Excelu se odlično snalazi, znam tablice, zatim imam menadžerske vještine, zatim sam komunikativan, spreman sam na timski rad. Dobro, da, to mi je poprilično samouvjereno i vaše kvalifikacije su zaista impresivne. Mogu da govoriti da ste kvalitetan kandidat za ovaj posao, ali pošto je to ipak odgovoran posao, moram vas zamoliti da mi demonstrirate neka od svojih znanja. Dakle, iz vaših riječi sam zaključio da izvršno koristite njemački jezik i Excel, pa bih vas zamolio da mi napravite jedan kratak dopis na njemačkom jeziku i u koji ćete uključiti jednu malu kratku tablicu napravljenu u Excelu. Evo, možete proći ovu prostoriju dodatno da mi pokažete. Evo ću izvoditi cijelu programu. Mislim da ne bi trebalo predstavljati nikakav poseban problem, zato bi vam trebalo biti dovoljno oko 15 minuta, pa kad ti budete gotovi, samo mi se javite. Tablica je 2 izbroj, 2 stupca. Kako se to radi? Ajme šta je sad? Ih. Haben. Ajme, ko će ovu kako? Ja sam na njemački mapet. Oprostite, prošlo je već pola sata, mogu vidjeti što ste napravili. Pa šta vam je ovo? Pa ovo nema veze s njemačkim. Ovo je na razini osnovne škole. Mislim, pa šta ste vi radili 17 godina škola? Jeste vi uopće čuli za Excel? Mislim, rekli ste da imate izvrsno znanje na računalu, a ne znate napraviti najobičniju tablicu, niti se koristi s formom. Mislim, kada ste vi fakultet završili? Šta sam vas tamo naučili? A bez ovih osnovnih znanja nemate ništa? A znate, ja sam bio među najboljim studentima na fakultetu. Mislim, znam sve što su nas učili. A mislim, meni je jako žao, ali meni treba neko ko ima barem osnovne znanja. Nema ja ovdje vremena na vas učiti osnovne stvari koje ste trebali naučiti kao vaša škola. Ništa, žao mi. Ej, kako ste? Često došli se ovdje prijaviti? Ne, ja čekam. Idemo vidjeti ima li šta posao. Mene su starci toliko upilali više kad će naš posao, da sam ne mogu više doma staviti. Nema ništa govori, tako ime. Na kavu ne mogu otići, nemam posao. Možeš biti ušla sad kad nađemo posao sami svoje pare. Svoje pare i na kavu otići, miru bez staraca. Alo ekipa, evo ime. Ej, kako šta je? Evo sad sam bio na razgovoru za posao za financijsko menadžera. Užas. Šta mi jednom ono neke dopise pisat, pa još na njemačkom, mislim da je Na njemačkom? Nemoj meni reći da ne znam njemačke stvari, ja ga znam dobro, ali po njemu ja njega ne znam, da sam pisao ste to krivo. Kaj to učak, šta on uči? Nemaju oni pojma. Šta on uči? Mi imamo svi diplome lijepo, mi ćemo slobodno dobiti posao. Ma nema problema, idemo se sam prijaviti, neće biti problema. Pa za nas ima posao, uvijek smo mi još ovim ocjenama, idemo vidjeti.